tuka Sobespora ekliasteva Sasna noma tuka Tu povorto Tu podvedar Tu ci mojma Sodrak fanda Tu povorto Tu podvedar Tu ci mojma Sodrak fanda Sobespora ekliasteva Sasna noma tuka 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे असो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराच्या नोयनाच्या 6व्या दिसाक आसा आनी आयचो खेरीत विशय म्हणल्यार फटिंगपण वसता थंय स्वताच्यो ड्युट्यो आमी. दर एक क्रिस्तांव उजवाडाचो मनीस. बावतिजमान ताका क्रिस्ताचो उजवाड मेळ्ळा आनी तोच उजवाड परगटूंक आनी पोसरावंक क्रिस्त ताका आपयता. तुमी संवसाराचो उजवाड. त्या पासत तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळून दी. फटिंगपण म्हणल्यार काळुकाची करणी देंवचाराची खुशी. सोत उजवाडाची करणी देवाची खुशी. फटिंगपण निसणटणांक पावयता, जिविताचो आनी समाजाचो नाश करता वो देंवचाराचो हेतू. सोत जिवीत दिता, जिवीत राखता, जिविताचे आनी समाजाचे उदरगती पासत वावुरता वो देवाचो खेरीत हेतू. आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय नियाळटना ल्हान वो व्हड फटिंगपणाचें काळुकाचें जिवीत सोडून स्वताचें उजवाडाचें जिवीत आपणावन स्वत तें सगळे कडेन परगटूंक आनी पोसरावंक आमकां ह्या मिसान भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचे विनवणेन बापाची कृपा मागुया. हीच चिंतना घेवन ही मिसाची भेट आमी देवाक उबारतना जायते पावट फटिंगपणांतल्यान काळूक आमी शिंपडायला. स्वताचो उजवाड आमी शिंपडावचे सुवातेर काळोखाचे घुडे आमी प्रचार केला. त्याच दोनया देवा लागीं ह्या वेळार भोगसणे मागून हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया आनी सगळीं आमी काळजाची दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक काम भाव बरेनो सगळ्या उचारून सांगता. हितून आनी चोरान उचारून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. तो उपरांत ओमचो बोबोड उपरांत भगवंत सदांच संकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव बरेनो जे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे वेळार आमी जोड एकलो आपआपले इंतसांव गौरव देवा मुखार दवरुया. आमी एकामेका पासत मागुया. करून आमची म्हापशेची डिनरी आमी हे डिनरीन वावुरतल्या जियेतल्या आमच्याच पासत आमी मागुया. स्वताचे आमी गोवाय जावंक, स्वता उदेशीन देवाक जेजूक आमी पोर कोंडूंक त्याच भाग्योन फ्रांसिस्काचो आदार आमकां मागुया. आमचे पिडीन चिडींत आसतल्यां खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्या कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. स्वर्गार्थान एक देवदूत देंवतालो तो हांवें जुआवान पळयलो. ताच्या हातान पाताळाची चावी आसली आनी एक लांब साकूळ. ताणें आराक आदल्या सरपाक म्हणजे देंवसराक वो सोयतानाक घोट धरलो आनी ताका 1000 भर वर्सांक साकळ्यांनी बांदलो. आनी 3000 वर्सां सोरोपर्यान ताणें आनीक राष्ट्रांक फसयना जावंक ताका पाताळांत शेवटिलो. ते पाताळ धांपले आनी ताचेर शिक्को मारलो. त्या उपरांत थोडोसो वेळ ताका सोडूंक जाय. उपरांत एक व्हडलें धवें शिवासन हांवें देखलें आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. स्वर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेले पळोवन गेले आनी ताची कसलीच आनी खुणां उरूंक ना. आनी ताचे सोदरे फुडें उबी आसलेली व्हड आनी ल्हान मेल्लीं मनशां हांवें पळयलीं. पुस्तकां उगडलीं आनी उपरांत आनी एक पुस्तक म्हणजे जिविताचें पुस्तक उगडलें आनी पुस्तकाचेर ताच्यो कन्यो बरयलेल्यो आसल्यो. त्या प्रमाणे मेल्ल्यांची मुणस बी जाली. आपल्या पोटांत आसलीं तीं मेल्लीं मनशां सोमदिरांत पोत्तून दिलीं. मोन्ना आनी पाताळा आदीं आसलीं तीं मेल्लीं मनशां तांणी परत दिलीं आनी आपआपल्या कन्यांनी प्रमाणे जण एकल्याची मुणस बी जाली.
मोनाक आनी पाताळाक उज्याच्या खोणान उडयली. ह्या उज्याचे खोण म्हणल्यार दुसरें मरण. जिव्यांच्या पुस्तकाचेर आपलें नांव बरयल्लें ना तांकां सगल्यांक उज्याच्या खोणांत शेवटिली. तेन्ना हांवें एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटक जाली आनी सोमतीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटून तयार केल्ले व्हंकले परी पवित्र शार नवें जेरुजालेम स्वर्गांतल्यान देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. हो पळयात मनशा मदें देवाचो तंबू. परतून म्हणुया, हो पळयात मनशा मदें देवाचो तंबू. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिकूंक म्हजो आत्मो आवडेता, ओतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब, हो पळयात मनशा मदें देवाचो तंबू. तुज्या वेदीचेर दोळबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरेबोजयांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोड्यांक पिळां काडूंक आयतो आसा घोटेर. जबाब, हो पळयात मनशा मदें देवाचो तंबू. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आशा काळजांत बाळगूनच आसा ती खरेंच भागी. चडत चडत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनांत तांकां मेळटा देवाचें दर्शन. जबाब, हो पळयात मनशा मदें देवाचो तंबू. शिव वर्तमानाक उबी रावया. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची चडवण लागीं पावल्या. Survispor तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक बोपार सांगली, अंजिराच्या झाडाक आनी येरा सोगल्या झाडांक पळयात. तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेन्ना लागीं पावला म्हूण तुमकां कोडूं येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडटल्यो तुमी पळयतूच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगलें घडल्या बगोर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोडटली पूण म्हजी उतरां सोरची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाल भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां स्वत कितें आनी स्वताचें गोवाय जावंक उलो करता. आनी आमी जेन्ना स्वताक गोवाय दितात तेन्ना आमी जेजूक पोरगोडटात.
आनी हें सोत कितें? हें सोत म्हणल्यार ह्या दिसांनी आमी आयकलां आमची सोगली वाचपा आमकां हें एक सोत ओडकून घेवंक उगडास करता. तें म्हणल्यार सोगल्यांची जोडटी जातली आनी जोडटी जाता त्या दिसा आमी कितें केलां तें पोरमोणें आमकां फावो जातलें. आमी देवाक विचला जाल्यार आमकां देवाचे राज फावो जातले वो देवाची खुशी देवाची संगाता आमी रावतल्यान वो आमी आमच्या जिवितान देवाक पयस दवरला जाल्यार शेवटूय आमचो तसोच आसतलो. तर मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमकां जोण एकल्याक उलो स्वताक गोवाय दिवंक आनी स्वताक गोवाय दिता आसतना आमी आमच्या जिविता वरवीं जेजूक पोरगोटूंक पावूं. मोगाल भाव भयणीनो, रॅक्स आनी मॅक्स हे दोन भाव आसले आनी एका दिसा खेळटा आसतना तांणी आपले आवयचे एक भोव सुपुरले वाज जे आसले ते मोडून उडयले आनी हे वाज मोडून उडयल्या उपरांत रॅक्साक एके भाशेन भिरांत भितर सोरली आनी रॅक्स अशें आपणाच भितर मोडूंक लागलो. हांव हें लिपयतां आनी म्हज्या आवयक कांयच सांगचो ना. आनी रॅक्स वेता आनी हें वाज जे आसा मोडलोले ते गार्डनान वचोन पुरता आनी तो पुरता तेन्ना तेच्या भावान मॅक्सान ताका पडयलो आनी मॅक्सान पडयलो तेन्ना मॅक्स ओगीच रावलो. तेणें रॅक्साक कांयच सांगूंक ना आनी अशें एक दीस वेता 2 दीस वेता तांचे मदें सदांच घरा वावर करपाची वो एकामेकाचो वावर तांकां एके भाशेन दिल्लो आसलो. मॅक्साचो वावर आसलो एक जाल्यार रॅक्साक एक वावर दिल्लो आनी अशें आसतना रॅक्स जेन्ना आपल्या भावाक सांगता की ताचो वावर करपाचो वेळ आयलो तेन्ना मॅक्स ताका त्या वाजाचो उगडास करता आनी रॅक्स सोजमोता की मॅक्सान ताका पडयलो म्हूण हो वाज लिपयतना आनी आवय ताची खूब दुखी जातली खूब रागार जातली. ह्या पासत रॅक्स मॅक्साचोय वावर करूंक लागता आनी अशें दीस सारून सुमाना वेतात आनी उपरांत एक दीस रॅक्साक वाज येता आनी तो म्हणटा हांव म्हज्या आवयक वचोन सोत सांगतलो आनी तो वेता आनी आपल्या आवयशी उलयता आनी आवयक सोत सांगता आनी उपरांत आवय ताची हें उतर म्हणटा की ताका खबर आसली की ताणें वाज मोडलोलें म्हूण पूण तोरी आसतना ते रावताले हो केन्ना म्हजो पूत येवन बोगसणें मागतलो केन्ना येवन तो सोत उलयतलो. मोगाल भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितान अशेंच कितें घडटा. आमी जेन्ना स्वताक लिपोवन दवरतात तेन्ना आमच्या जिवितान एके भाशेन भिरांत भितर सोदता. आमच्या जिवितान आमचे भितर निराशीपण भितर सोदता. आमी उत्सांबोड जातात आनी उत्सांबोडायेन आमचें जिवीत वेता तेन्ना आमी आमचें जिवीत जिवंक पावनात. आमी आमच्या जिविता वरवीं खुशालकाय वांटूंक पावनात. तर मोगाल भाव भयणीनो, जो मनीस स्वतान जियेता तो सदांच मेकळेपणान जियेता, खुशालकायेन जियेता आनी ह्या वरवीं देवाक एके भाशेन पोरगोडटा, दुसऱ्यांक तो खुशालकाय वांटटा. मोगाल इश्टानो, आयची वाचपां आमकां उलो करतात, आमकां उगडास करतात की जीं मनशां स्वतान जियेतात, जीं मनशां बरे मनान जियेतात, जीं मनशां क्रिस्ताक आपल्या जिविता वरवीं गोवाय दितात, स्वता वरवीं गोवाय दितात, ती शेकी आपले पुनर्जिवनपणान जिवीत जोडून घेतली आनी ह्या वरवीं नव्या स्वर्गान भितर सोदतली, नव्या जिवितांत भितर सोदतली. तर आयज आमकां जोण एकल्याक उलो आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक, आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून आमकांच विचारूंक आमी भिरांतीन जियेतात वा आमी स्वतान जियेतात. जरी तर आमच्या जिवितान आमी सगळें बरें करूंक वावुरतात आनी बरें करूंक येवजितात जाल्यार आमचे भितर कसलीच भिरांत उरची ना. पूण जेन्ना आमी एकूच दीस वायटाक कसलेंय वायट कोत्तात तेन्ना आमचे भितर मातशें तरी भिरांत भितर सोदता. जेन्ना तें लिपोवंक आमी फोट मारतात तेन्ना अदीक आमची भिरांत वाडटा. आमची फोट दुसऱ्या मुखार येयत आनी आमकां लॉस जायत. आनी अशें करून आमच्या जिवितान आमी आमकांच
एके भाशेन त्रासान उडयतात आमचे जिवीत आमी उत्सांबोड करून सोडटात आनी आमच्या जिवितान आमी निराशीपण वो दूख भोगतात तर मोगाल इश्टानो आयज आमी आमकां विचारुया आमच्या जिवितान आमी स्वत उलोवंक स्वता विशीं झुजूंक आनी स्वताचे गोवाय जावंक वावुरतात वा आमचे भितर आमी स्वताक कुशीन दवरला संवसारी जिवितान आमी गूल जाल्या आनी स्वताक आमी कोणशाक मारून दवरला मोगाल भाव भयणीनो सान फ्रांसीस शावेर एका वेळार आपल्या जिवितान सोगले जोडून घेवंक सोदतालो संवसारी मान संवसारी पदवी तो जोडून घेवंक सोदतालो पूण जेन्ना ताका सोद घुमून आयलें की हें सोगलें कांयच न्हय ताणें आपलो ओत्मो इबाडलो जाल्यार तो आपलें जिवीत बदलता आनी आपलें नवें जिवीत सुरू करून क्रिस्ताक वेंग मारता तर आयज आमकां जोण एकल्याक उलो आमी सान फ्रांसीस शावेराची मोजत मागुया आमच्याय जिवितान जोरी तर आमी देवाक सोरशिल्ली पयस केल्या जोरी तर आमी कसलेय निराशीपणान आसा वो स्वत फाटी दवरला आमच्या जिवितान स्वताक आमी फाटल्यान दवरला जाल्यार आयज आमी आमच्या जिवितान हें करूंक वावरुया स्वतान आमचें जिवीत जिवंक वावरुया स्वता पासो झुजूंक वावरुया आनी सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवया ताणें आपलें जिवीत बदललें तर आमी आमचें जिवीत बदलून एक नवें जिवीत सुरू करूंक नवो स्वर्ग नवें जिवीत जोडूंक आमी वावरुया आमेन. उबी रावया. स्वतान जिवंक आमकां आपयतलो देव बाप आपली कुर्पा आपलो आदार घेवन आमकां दिवंक सदांच तयार आसा तर आमच्यो गरजो ह्या वेळार ताका आमी उबारुया आनी ताचो गरजेचो आदार बोड उजवाड आमच्या जिविताक आमी मागुया. फोट मारूं नये आनी पेल्याचें नांव उबोवं नये. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या काला आशिल्ले पोरजेक देवान दिल्ल्या उपदेशांक कान दिवंक आनी स्वताच्या मार्गार चलोवंक परतून परतून उगडास करूंक आनी फोटिंगपणा विशीं शिटकावंक तांकां बापा लागीं कुर्पा मागुया. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फोटोवं नाकात. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वताच्या मार्गावेल्यान चलून देशांत वस्तले तरेतरेचे फोटिंगपण नोपयत करून स्वतान आनी नितीन उदरगतीची पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. म्हणटोच फोट मारप सारकेंच सोडात. एकामेका लागीं सोत तेंच उलोयात कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे. आमी आमच्या कुटुंबांत समाजांत वावराचे सुवातेर आनी जंय आमी चलता भोंवता थंय आमी स्वताच्यो दिवत्यो जावंक बापाची कुर्पा आमकां मागुया. सोर्ग आनी प्रितूम सोडटली पूण म्हजीं उतरां सोडचीं नात. देवाच्या उतराची आमी बेपरवा करिना जावंक पूण तें मानून घेवंक आनी आमच्या जिवितांत तें आपणावन जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो आदारूंक बापाची कुर्पा आमकां मागुया.
बापा, फोटिंगपण आमी करता तेन्ना आमी आमचेरूच आड वेता आनी फोटिंगपणांतल्यान तुकाच आमी नाकारता. हे आमी सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजो पूत आमकां वाट सोत आनी जिवीत जालो तो दाखयता ते स्वताचे वाटेर आमी चलून आनी तूं वासाय तें जिवीत आमी जोडूंक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. मुझे भाव भयणीनो, हे म्हजे आनी तुमचे मुरीदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नायके पवित्र सभेच्या देवाक सुरवेस पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटूंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बोड दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी शासनांच्या देवा, सर्व कड्यांनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा,
कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धरून इन देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco God porgotuja. Sumia Jesu ami oundokadao, ani ekashi lepieta, itle pavi tu voi povani so, amoron porgodao. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इसवरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापाक, सिमा आदारी आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर ते एका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा बड्यांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अशांक वारमरी देवाची माये संगाती भाग्योन तिचो पोती भाग्योन धर्म आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गाफूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू आतां पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदारा बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. हांव वाट, हांव सोत, हांव जिवीत म्हणटलो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान आमच्या जिवितान भितर सरतलो हे वेळार
स्वताचे वाटेन आमी चलून सासणाचें जिवीत आमी जोडूंक पावूंक तो बासायता तें जिवीत. तो त्या जेजू घेवंक आमची तयारी करतना दिनवाशी काळजान आमी सगळीं बरोबर जेजूनच शिकयलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारान जावं. दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. त्याग सोडी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलोयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका आबोळायती मेळटली. कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्या घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्या घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
दाखवेल आम्ही वाटेल ताच्या जीवन आम्ही जिवी Jesu दाखवेल आम्ही वाटेल ताच्या जीवन आम्ही जिवी Jesu दाखवेल आम्ही वाटेल ताच्या जीवन आम्ही जिवी इकून रावा मोजे सोवे आवय रावता तुझे सोवे Fokotoše jivitunče suba ponicu fozatle Jesu dakhvel ami vade tacha jivan ami jivi Jesu dakhvel ami vade tacha jivan ami jivi जीवन आम्ही जिवी Jesu दाखवेल आम्ही वाटेल ताच्या जीवन आम्ही जिवी दाखवेल तुम्ही वाटेल तुझे सोवे निघून रावचे वेली नारी ग्लोले वाटेल Fozatle sucumbetle Jesu dakhvel ami vade tacha jivan ami jivi Jesu dakhvel ami vade tacha jivan ami jivi ह्या वेळार स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांनी आयला हे ताच्या देण्या खातीर ताका आमी दिनवासुया दोळे बंद करून काळजाच्या ओगेपणांतल्यान देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया उभी राहूया प्रार्थुया सोर पदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें तुजे मोगाचे बेगिंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी स्वरूक आमकां कधीच निर्मू नाका हो उपकार आमी मागताव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं बसुया आयची मिसाची भेट समोरुमतेल्या पाद्री टोनी सालेमा हांकां आनी बलिदानांत वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास
भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6 वाजता 7:15 8:30 9:45 वाजता 11 आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेक पेंडॉल घातलेलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. चोत्राय दवरची फाल्यां नोव्हेंबराचे 30 सांजेच्या वेळार कुमसारां आसची नात. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 मेरेन आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यांचो नोवेनाचो दीस यादनिकांक आनी संस्कारलोल्यांक दादल्यांक फॉर कॉन्सक्रेटेड मॅन भेटयलोलो दीस म्हणटोच सांजे 3:30चे मीस आमचो गवळी बाब समारंभतलो. डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. त्या दिसा 9:15 वरांचेर कॅनन मीस भेटयतात. 11 वाजता पोर्तुगेज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामाव मीस भेटयतात. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 4:45 वाजता 5 6 7:15 8:30 फेस्ताचे मीस 10:30 इंग्लीश भाशेन जातलें. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. ह्या दिसांच्या मिसांच्या सेवाधर्माची पुस्तिका आयलोली आसा. कोणाक जाय जाल्यार आमच्या वॉलंटियरां लागीं ती तुमी घेवं येता. सगळीं उबी रावया. सर्वीस पोर्ट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद गेलो. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका सर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक पापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनवतेन ते शार्ती पावोय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco,
बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव 2 दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चोत्राय दवोची बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव घेतना कोणेच फोटो ओ व्हिडिओ काडचो न्हय. फाल्यां सकाळी 8:30 मीस भेटयता आल्दोना डिनरी, 9:15 सिओली डिनरी, 11 ओल्ड गोवा डिनरी आनी सांजे 5 वाजता मारगांव डिनरी. आयज तामील भाशेन मीस जातलें 12-15 वरांचेर. तशेंच फाल्यां मराठी भाशेन मीस आसतलें 12-15 वरांचेर. तुमचे मदें कोणूय आपखुशीन फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार वो फुलां खातीर फूल ना पाकळी दिवंक सोदता जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी व्हरून दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बासिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें. आमचे बासिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळी 9 ते सांजे 4 पर्यंत. मगेन बनेगा मजा पड़ेगा Isopure collagen peptides that help support healthy joints, hair, skin and nails. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अदानी को लेकर लगता है आज आकाशवाणी हुई है। उनके मामले में सफाई देने के लिए वकीलों में होड़ मच गई। क्या यह भी कोई संयोग के भीतर का प्रयोग है कि एक साथ दो वकील अदानी के मामले में बयान देने आ जाते हैं? अदानी समूह को लेकर दिल्ली में अजीब अजीब चीजें होने लगी हैं। ये अजीब चीजें क्या हैं? गौतम अदानी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या उनकी कंपनी के वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो आपको बात समझ आती कि कम से कम अपना पक्ष रख रहे हैं। मुकुल रोहतगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इससे मामला और उलझ जाता है कि मोदी सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदानी के मामले में अपना निजी कानूनी मत रख रहे हैं। मुकुल रोहतगी बात अदानी की कर रहे हैं और सफाई दे रहे हैं कि वे अदानी की तरफ से पेश नहीं हो रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि इसके पहले अदानी समूह के लिए कोर्ट में पैरवी कर चुके हैं। क्या यह अजीब नहीं? यह सब उसी दिन हो रहा है जब गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पत्र लिखकर अमेरिका में चल रही जांच वाले मामले की जानकारी देती है। इस खबर की चर्चा पीछे चली जाती है और वकीलों की सफाई हेडलाइन में छा जाती है। ट्विटर पर यह कौन ट्रेंड करा रहा है? अदानी नॉट गिल्टी। क्या भारत की जनता हैशटैग चला रही है? उसे पता भी है कि आरोप क्या है और इस मामले में भारत में जांच नहीं हुई तो अदानी दोषी नहीं, यह दावा कौन कर सकता है? इसका हैशटैग जनता खुद चला रही है या ट्रेंड करवाया जा रहा है? इसलिए कह रहा हूं अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। क्या अमेरिका की अदालत में अदानी के वकीलों ने जवाब दायर कर दिया है? इंतजार कीजिए कि अमेरिका के न्याय विभाग में अदानी समूह क्या जवाब दायर करता है। अदानी के पास अपने वकीलों की कोई कमी नहीं। जो देश के जाने माने वकील निजी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कानूनी मत रखें उनके मामले में। मशहूर और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कह रहे हैं अदानी समूह बयान जारी करेगा या नहीं उसकी मर्जी। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने।
अदानी की मर्जी भी कमाल की मर्जी है। उनका समूह या उनके वकील बयान जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुकुल रोहतगी जैसे मशहूर वकील को अपनी मर्जी का एहसास होता है और वे अदानी पर लगे आरोपों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। यही वो अजीब अजीब चीजें हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं। इससे संदेह दूर होता है या संदेह के बादल गहरा जाते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग पत्र में यही तो लिखा है, सबूत हैं तभी तो इन सभी पर मामला चलेगा। लेकिन महेश जेठमलानी कह रहे हैं सबूत नहीं है। अब ये महेश जेठमलानी कौन है? मुकुल रोहतगी की तरह एक और नामी वकील हैं। उन्होंने अदानी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महेश जेठमलानी 2009 में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े मगर हार गए। 2021 में राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे हैं। आज ही उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिस दिन अदानी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपना जवाब दायर किया है। क्या उस खबर को पीछे करने के लिए इस खबर का तूफान पैदा किया जा रहा है? महेश जेठमलानी कह रहे हैं अभियोग पत्र के अनुसार सिर्फ रिश्वत देने के षड्यंत्र की बात है, कोई साक्ष्य नहीं कि रिश्वत दी गई। क्या अमेरिका की अदालत में यह बात साबित हो चुकी है? संसद के सत्र से ठीक पहले आरोप पत्र दायर हुआ है, इसमें साजिश दिखाई देती है। महेश जेठमलानी का यह तर्क कोई नया नहीं है, पहले से साजिश की थ्योरी के तहत यह तर्क दिया जा रहा है। भारत की ग्रोथ स्टोरी को रोकने की साजिश है, यह महेश जेठमलानी कहते हैं, और यह भी कि अमेरिका का डेमोक्रेटिक डीप स्टेट इसमें शामिल है। क्या आप इतने भोले हैं, मासूम हैं कि अदानी पर आरोप लगने से भारत का विकास रुक जाएगा या मान लेंगे? ऐसे आरोप तो भारत में आए दिन लगते रहते हैं। क्या इससे भारत का विकास रुक गया? क्या 2G घोटाले से, जिसे बीजेपी काफी उठाया करती थी, भारत का विकास रुक गया था, जिसमें आज तक कुछ नहीं निकला? तो क्या अब यह कहा जाएगा कि आप घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप ना लगाएं, इससे भारत का विकास रुक जाता है? आपके मोहल्ले की सड़क टूट गई है, ठेकेदारों ने करप्शन किया है, आप आरोप मत लगाइएगा, वरना जिले का विकास रुक जाएगा, राज्य का विकास रुक जाएगा, अतः देश का विकास रुक जाएगा। ऐसी दलीलें ये लोग कहां से लाते हैं? क्या अदानी ही भारत है और भारत अदानी है? क्या भारत का विकास होने के लिए यह जरूरी है कि अदानी कुछ भी करे, उसकी जांच ना हो और बिना जांच के, बिना अदालत के फैसले के क्लीन चिट दे दी जाए? इतनी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही हैं? मुकुल रोहतगी ने जो कहा उसे पढ़ रहा हूं। कहते हैं मैंने यह इंडाइटमेंट देखा है, इसमें 5 अभियोग हैं। पहला और 5वां अभियोग महत्वपूर्ण है। अमेरिका का भ्रष्टाचार विरोधी कानून FCPA है, उसमें कई लोगों के नाम हैं, लेकिन अदानी और उनके भतीजे का नाम नहीं है। 5वां अभियोग है न्याय के रास्ते में बाधा डालना। यह एक गंभीर अपराध हो सकता है, उसमें भी मिस्टर अदानी और उनके भतीजे का नाम नहीं है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पढ़ने के बाद मेरी अपनी राय यह बनी है, मैं ये क्लियर करना चाहता था। मुकुल रोहतगी कहते हैं कि यह सब उनकी पर्सनल राय है। अदानी ग्रुप क्या जवाब देगा वह अपने वकीलों से तय करेगा और अमेरिका में जवाब देगा, उसकी मर्जी है। उन्होंने जो कहा है उसमें अदानी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन अमेरिका में जवाब तो अभी दिया नहीं गया है, दिया गया होगा तो उसकी बात सार्वजनिक नहीं है। लेकिन उससे पहले भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है? क्या तब तक नहीं रुक जाना था कि अदानी समूह क्या जवाब देता है? उसके पहले मुकुल रोहतगी का अदानी के मामले में पर्सनल राय रखना क्या सभी संदेहों को दूर कर देता है? इंडिया टुडे की 2 हेडलाइन है, रोहतगी रिजेक्ट्स ब्राइबरी चार्ज, रोहतगी पिक्स होल्स इन ब्राइबरी चार्जेस। अदानी के चैनल NDTV ने कहा है पंचेज होल्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिकोड लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में। हिंदुस्तान टाइम्स ने क्लियर्स एयर लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब आशंका दूर की। अदानी के चैनल ने हिंदी में हेडलाइन लिखी है मुकुल रोहतगी ने अदानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को बताया निराधार। हम केवल हेडलाइन की बात कर रहे हैं, भीतर किस तरह से खबर लिखी गई है उसकी नहीं। इन हेडलाइन से जो माहौल बनता है उससे धारणा बन जाती है।
इन्हें पढ़कर यही लगेगा कि मुकुल रोहतगी ने अदानी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया, उनमें कमियां बता दी। किसी भी माहौल में ना आप रुकेंगी ना आपकी स्किन। सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ ये स्किन को डिफेंड करे सेंसिटिविटी के 5 साइंस से। सेटाफिल, हम स्किन की सुने, तुम दिल की सुनो। ड्रीम बाइक का साउंड या वर्ल्ड का एक राउंड, बेटा घर भी तो लेना है टू सेटल डाउन। कौन सा सपना स्किप करूं? ब्रो स्किप नहीं सिप करो। सपने स्किप नहीं सिप करो। मतलब SIP के साथ। कैसे? जितने सपने उतनी SIP, जैसे सपने वैसी SIP। सिंपली विजिट kotakmf.com/MrSIP और सीखो SIP के साथ कैसे हो सकते हैं आपके सपने पूरे सिस्टमैटिकली। और आप? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दोनों बातें कही जा रही हैं, किसी में यह नहीं लिखा है कि क्लीन चिट दे दिया, बस कमियां गिनाने और आशंका दूर करने की बात है। हेडलाइन में उद्धरण चिन्हों का इस्तेमाल कर सतर्कता बरती जा रही है। हेडलाइन में कहीं यह बात नहीं गूंज रही कि मुकुल रोहतगी की निजी राय है, पर्सनल कानूनी मत है, जबकि खुद रोहतगी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हेडलाइन एक तरह से फैसले का आभास दे रही है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन दिलचस्प है, अदानी पर अमेरिकी कोर्ट में केस, पूर्व अटॉर्नी जनरल ने बताया अभियोग में कहां है नाम, आप भी जान लें। मीडिया की हेडलाइन से सतर्क रहा कीजिए, ध्यान से पढ़िए। याद कीजिएगा, अदानी पूर्व NDTV के चेयरमैन डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर CBI ने मामला दर्ज किया, छापे पड़े, तब क्या क्या आरोप लगाए गए। आज 7 साल की प्रताड़ना के बाद CBI ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, कहा कि कोई अपराध ही नहीं हुआ। इसके लिए कौन माफी मांगेगा? क्या कोई माफी मांग रहा है? क्या CBI के किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्या एक चैनल पर फर्जी मामले दायर करने से भारत का विकास नहीं रुक गया? सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप हैं कि समझते नहीं इस गेम को। आपको कुछ और याद दिलाता हूं। मई 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट जमा की, तभी मीडिया में हेडलाइन चलने लग गई कि अदानी समूह को क्लीन चिट मिल गई है, जबकि रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखी थी। रिपोर्ट में लिखा था कि पैनल अपनी तरफ से यह नहीं कह सकता कि सेबी की ओर से रेगुलेटरी फेलियर हुआ है। पैनल ने तो यही कहा कि इस मामले में कुछ आरोपों की जांच चल रही है। तब तक तो सेबी ने जांच भी पूरी नहीं की थी। जनवरी 2024 में सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी की थी। सामने आया कि सेबी ने अपने कानूनों को ही नरम कर दिया था और उसी के कारण